Pura Dalem Pauman Sumerte Denpasar ngelasnayang pacentokan ngarianin gebogan sani nganggen woh-wohan lokal. Tujuan nyani inggih punika ngewantu ngelestariang kewentanan woh-wohan lokal, mangda Presiden Incapang kesukertan petani woh-wohan inucap. Impor utamanya nih sajeroning ngarianin upekar gebogan. Pina keusaha ngwantu ngelestariang kewentanan woh-wohan lokal, penglingsir Pura Dalem Pauman Sumerte Denpasar ngelaksanayang pacentokan ngarianin gebogan nganggen woh-wohan lokal. Wenten 15 pamilet sani pina ke kramo pengempon Pura Dalem Pauman Sumerte Denpasar ngemiletin pacentokan puniki. Nganggen woh-wohan lokal nenten jeung ngirangin kelistuayuan gebogan sane kekaryanang oleh mak 15 pamilet puniki. Indik kelistuayuan pepayasan gebogan sederhana miwah kepatutan na woh-wohan dados tetimbangan sajeroning panureksan. Angga panureksa saking Dinas Kebudayaan Kota Denpasar rumah semewah ngerereh sane inggil tur pinih becik pina ke pemenang. Manggala pengelisir Pura Dalem Pauman Sumerte Denpasar ngurah ambare ngicen uratian majeng parikramo puniki. Manut ide krama Bali sampun sepatutnya ning utamayang ngajeng woh-wohan lokal miwah anggen serana upacara. Wantah krama Bali sane Presiden lestariang kewentanan woh-wohan puniki. Siosan punika kasukertan krama tani woh-wohan lokal ring Bali taler Presiden Incapang. Angga panureksa pamuput nyani ngician juara kepertama majang gebogan nomor 11 sani kekaryanin oleh Putu Gede Hari Astawa lan Made Sudartini. Manggalaning panitia ngician piala lan dana pembinaan majang samian pemenang. Kaaptiang kreativitas pamilet sajeroning ngarianin gebogan sayan becik tur metu rasa seneng marep kuentenan woh-wohan lokal. Dimanapun juga buah lokal ini dalam tentu kesederhanaan kita utamakan dalam kompetisi ini, kreativitasnya dalam bentuk kesederhanaan sehingga kita tidak menginginkan suatu perlombaan yang memakai buah impor yang tentu jor-joran itu akan cenderung akan melemahkan budaya kita. Keserasian terutama keserasian makna dan tujuan daripada aturan itu sendiri sehingga benar-benar bermanfaat sebagai bentuk syukur dan menjadi konsumsi setelah aturan itu diberikan. Karena buah lokal itu harganya sih nggak terlalu mahal gitu. Dengan harapan supaya kedepannya buah lokal menjadi raja di rumah sendiri. Murah ambara maosang pecentokan ngarianin gebogan ring Pura Dalem Sumerte pina ke edan piodalan nadi Pura Dalem Pauman nemunin semua pahang sasih kanem. Piodalan ring Pura Dalem Pauman kariinin antuk pula pali melasti saking Pura Dalem Pauman Sumerte nuju Taman Giri Suci. Usan punika ringgalah 3 nyoreang kemargiang pula pali pujas tawo sinarengan. Piodalan emangkin kapuput oleh ide resi batur sari tembau. Pura Dalem Pauman Sumerte Denpasar kaemong oleh telung benang kakak sani pinake warih bujang ke Waisnawa. Gong Krisna, Bali TV.